Mathel The Recipe channel asigi Meitei dagi mayambu taram nokseri aina ngasi samjagadoriba recipe asidi mayamnasu adum khangnaramani aloo chop ni aloo chop natraga veg chop ko ado aloo chop ase akhoi aina ngasi semdoriba mawong ase street ta phangba mawong do akhoi lambi da chap chonba dukan singda phangba baru oina Silchar da akhoi chap chonba dukan singda phangba aloo chop to adugi style da semjage mayam video ase loiba paw meeting tabyu aloo chop semne bagi damakta ahan bada aina asida aloo khara phutlaga thamle haibadi aloo se mapum oina phutlaga maku khok tokpani aba adudagi asida gajar khara sinjit sitlaga thamle ase gajar se optional ni hapasu yai haptraga su yai ahan bada aloo ase achoba kona bada hapchan birani adudagi potato masher gi matengna aloo se phajana thugai birani Hauzik yengbiu aloo se sumaina phajana takhai ge daba hauzik ahan beda aina gas ta khang ama thangale khang asida thau hapirani hauzik ihan han beda jira chamas ama hapirani adudagi asida chanam sing asuba si hapirani adudagi hauzik tilau hapirani tilau hapaga phajana okhairani hauzik tilau se jare aduna asagi aloo do hapchan birani adudagi ngasai gajar do adu hapirani aduga phajana mix tawbirani hauzik jaingang hapirani jaingang se chamas tangkhai ama hapire adudagi morok asuba chamas tangkhai ama Jira powder chamas ama adudagi phadigo maru asuba chamas ama hapirani adudagi thum se changda hapirani thum hapiraba matungda phajana amu mix tawrani hauzik masi ready oire aduna mai se thingjan birani hauzik aina ngasai ge aloo ngauba do phajana pukham amada sandoglaga inghalle hauzik akoina aloo ase matum taraga plate asida hapchalaga thamlani koina smaina matum tabirani habidi akoina market ta phangbodo jerumgi mohonga lei jonbodo adumaina smaina adugi shape ta koina matum se jerumgi mohonga tabirani hauzik aloo ase tasan ba loire hauzik aina yerumani khak laure yerum se thugai birani hauzik asida jerum dol leire asida bread crumbs leijare ado bread crumbs ase asida oye sijina badaraga di yamna changani aduduna aina bread crumbs se khara likna tengot amada laure hauzik se aloo se lobirani adudagi ahan bada koina yerum asida lupshan birani aba yerum asida luplaba matungda asida bread crumbs asida thada birani aduga Smile na to.
सुमाइना अदुम तौबीबा तारगदि मथंता अदुम तोसनगिनेबा ए हौजिक अमु थादबिरनी अदुगा अमु असिना तेंगोदा सिदा अमु सुमाइना हौजिक मसी रेडी होइरे से थंबिरनी आलू चोप से हौजिक सेंबा लोइरे थाउदा तावगदबदि वाटलेबा अदो असी सेंबा से अदुम कनागुंबा अमना मसी बेस चोप सु हाई आलू चोप सु हाई अदुदगी आलू कटलेट नत्रगा आलू टेबी लाइन सु दुम हाइबको असे करिगुंबा असिगे मनुंग असिदा अकोइना येरुम हापनिंग बतारगना येरुम दो फुटलगा येरुम दो तंखाइ ओइना खाइदोलगा नत्रा मसुम खाइदोलगा नत्रगना दुम मपुम ओइनासु हापगा मथक्ता आलू से योमसलगा अदुदगी असुमाइना दुम सेमबा अहमदा येरुम दो लुसलबा येरुम से कनागुंबना येरुम हाइनदबा जा लेरगना येरुम की महुत्ता अखोइना मेदा लेत्रनेको मेदा से चामच अनिगुंबा फजने इसिंग दने खाइरगने मेदा दो लुसलगा असुमाइना दुम ब्रेड क्रम्स मथक्ता हापगा दुम सेंबिबा यागनिबा चिकन पाम्बिबा सिंगना दुम चिकन दो ngौरगा असे आलू सिगे मनुंगदा हापगा अदुदगी चिकन पीस तो हापगा अदुदगी आलू से फजने योमसलगा सेम टू सेम अने सेमजरिबा मवंग से असिगा सेंबिरगा अदुदगी कोना फ्राई तौबा असी चप माने अदुम चिकन हापगना चिकन चॉप अदुदगी येरुम हापगना एग चॉप अदुदगी सुमाइना दुम बेस ओइना सेमगना बेस चॉप नत्रगा आलू चॉप असुमाइना दुम हाइनियबा अदो मसे अखोइना असुमाइना सेमलबा मतुंगदा कंटेनर अमदा हापचलगा डीप फ्रीज दा अदुम था अमगुंबा हापगा सिजिनबा यागनियबा अखोइना ngौनिंगबा हाइदि अखोइना चानिंगबा मतमदो अदुदा लौथोकलगा थावदा तावथोकलगा अदुम सिजिनबा यागनी अदो हौजिक असि सेंबा लोइरबनिना थावदा मुक तावथोकलसिको हौजिक अइना गैस दा खांग अमा थांगले खांग असिदा थाव हापे थाव से सारे हौजिक अदुना आलू चोबे से तब तबना हापचलनी मयामसु आलू चोप से अदुम पामदनमगनी खल्ली हाइबदि मसी स्ट्रीट दा लंबी दा यामना जोहनबनियाबा चाट की दुकान सिंगे याम जोहनबनियाबा आइदि याम पामजै सुमाइना तब तबना मथक मखा ओंथोकपिरनी आई मथंगदा अमु अखोगी स्ट्रीट दा फंगबा चाटतो गुगनी चाट सुमाइना आलू चोप हापगा सेमबदो अदु अमु मथंगदा तौजरके मथक से गोल्डन ब्राउन होरे अदुना लौथोकपिरनी अइना सिदा प्लेट अमदा टिश्यू पेपर हापगा थमले असिदा लौथोकपिरनी हौजिक अतै अवाटपसिंग असिसु हौबिरनी यंगबिउ एगी आलू चोप से सेंबा लोइजरे अदो मार्केट योनबदो अदुगा चप मानना यामसु फजरे अदो अखोइना मार्केट तगी लैरुबा तारगदि पीस अमदा रुपा 10 पीबनियबा अदो अखोइना युमदा सेंबा तारगदि आलू खरना अदुम युमदा फजना आलू चोप मयाम अमा सेंबा यायबा अदो आई आलू चोप से अमा थुगाइरगा येंगेबा याम क्याम फजना ओइगेना हाबदो यंगबिउ
ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯂꯨ ꯆꯣꯞꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯑꯥꯂꯨꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯥꯂꯨꯁꯤꯅ ꯃꯇꯨꯝ ꯃꯇꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯍꯥꯎꯗꯣ ꯌꯧꯔꯣꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯀ꯭रिꯁꯄꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯂꯨ ꯆꯣꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯂꯨ ꯆꯣꯞꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯆꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯣꯃꯦꯇꯣ ꯁꯣꯁ ꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯃꯦꯇꯣ ꯁꯣꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯥꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯒꯅꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯂꯨ ꯆꯣꯞꯀꯤ ꯔꯦꯁꯤꯄꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ